Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu sana katika kipindi cha leo. Tunamshukuru Mungu, ni siku nyingine njema iliyopata kibali mbele za Mungu. Siku ambayo Mungu ametujalia neema. Siku ambayo Mungu ametupa neema tena, tumeamka salama, siku nguvu wala uweza wetu. Tunamshukuru Mungu, ametujalia tena uzima na afya njema, ninaamini na wewe mtazamaji wangu mzima wa afya. Na leo tutaenda kujifunza kijana aliyokoka anapaswa kuwaje. Tutaenda kujifunza kijana aliyemkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wake anapaswa kuwaje. Tutaenda kusoma katika maandiko Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12, Biblia inasema mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, katika na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Tutaanza kuzungumzia kwa habari ya jambo la kwanza kabisa, usemi. Kijana uliokoka, uliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Ninajua tunafanya kazi katika makundi ya aina mbalimbali, wengine ni wanafunzi wa vyuo, wengine ni wanafunzi wa sekondari. Lazima tuwe makini na vinywa vyetu, lazima tuwe makini na kile ambacho tunakizungumza na wenzetu. Kijana uliokoka, unapaswa maneno yako yajae hekima ya kimungu. Kijana uliokoka, unapaswa ukitamka jambo lolote iwe msaada katika jamii na kuzunguka. Inapaswa ukiongea jambo lolote, kama ni chuoni, liwasaidie wanachuo ambao hawamjui Yesu. Kama ni sekondari, kama ni mahali popote, kama ni kazini, neno lako, usemi wako uwe kielelezo kama Biblia inavyosema, ili watu wanaposikia kile ambacho unatamka katika mdomo wako kiwaelimishe, kiwatoe katika ile nafasi ambayo walikuwepo na kuwavusha, na waamini kwamba kweli umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, na wajifunze kupitia wewe katika usemi wako. Hivyo ninakushauri kijana mwenzangu, usemi wetu tuwe makini na maneno tunayozungumza, tuwe makini na vinywa vyetu. Chochote tunachokizungumza kikampe Mungu utukufu. Haleluya. Chochote tunachokizungumza tukampe Mungu utukufu. Lakini tumeambiwa tena jambo la pili, kijana aliyokoka, mwenendo. Vijana tuliokoka tumejisahau, tunajifananisha na vijana ambao hawamjui Yesu. Mienendo yetu imekuwa ni mienendo ambayo haimpendezi Mungu. Vijana tuliokoka tumejisahau sana. Leo Biblia inatukumbusha katika kitabu cha Timotheo, mienendo yetu iwe mfano. Kijana uliokoka, mwenendo wako mahali popote unapotembea, mahali popote ulipo, mwenendo wako ufanane na Kristo, kama Petro ambapo mwenendo wako ulifanana na Yesu. Na sisi leo Mungu anatukumbusha, maandiko yanatukumbusha kwamba mienendo yetu kama kijana, unapokuwa mahali popote, mtu anapokutazama, vijana ambao hawajamjua Yesu, vijana ambao hawajamjua Kristo, kwa kupitia mwenendo wako